Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeye uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeye uruhare rw'igihugu cye muri jenoside yakorewe abatutsi, yemeza umusanzu wacyo mu gukurikirana mu butabera abakekwaho uruhare muri ayo mahano. Yabitangaje kuri wa kane nyuma yo gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruherereye ku Gisozi. Muri iri jambo ryari riteganyijwe mu by'ukuri kandi ritegerejwe na benshi nyuma y'imyaka 27 y'umwuka mubi hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, Perezida Emmanuel Macron yagize ati: "Mpagaze aha imbere yanyu ciye bugufi kandi niyoroheje, nazanywe no kwemera uruhare rwacu." Yakomeje agira ati: "Kwemera ahahise ni no kwemera ko ubutabera bukomeza." Ati: "Duharanira ko nta numwe mu bakekwaho ibyaha bya jenoside utoroka ubutabera." Yavuze ko jenoside itagwa nk'imvura, ahubwo itegurwa binyuze mu kwigarura imitima y'abazayikora n'uburyo izakorwamo kugeza ishyizwe mu bikorwa. Yagize ati: "Jenoside ntigereranywa, irategurwa, iba ifite amateka irihariye. Jenoside yari ifite umugambi. Abicanyi bari bashishikajwe no kumara abatutsi, abagabo, abagore, ababyeyi n'abana babo. N'ubusazi bwatwaye mu by'ukuri abageragezaga kubwitambika, ati bose, ariko ntibwigeze buhindura umugambi bwari bwatangiranye." Yakomeje agira ati: "Jenoside ihera kera cyane, irategurwa, ihuma amaso imitima y'abantu igamije kubakuramo ubumuntu. Itangirira mu bitekerezo, mu kumvisha ako bamwe rero baruta abandi hifashishijwe ibimenyetso by'abahanga." Perezida Macron yavuze ko bitangira abantu bacunaguzwa umunsi ku munsi, batandukanywa, bajyanwa ahantu hihariye, nyuma urwango rugakura rukavamo irimbura. Ati: "Jenoside ni ikintu kidashobora gusibangana, ntidushobora kubaho ngo tuyibagirwe, tubana nayo uko dushoboye." Icyakora Perezida Macron yavuze ko Ubufaransa atari bwo bwatumye abishe abatutsi babikora, nubwo yemera ko igihugu cye ntacyo cyakoze. Yagize ati: "Abicanyi birukaga ibishanga, imisozi no mu nsengero, ntabwo babikoze mu isura y'Ubufaransa. Ntabwo Ubufaransa bwabaye umufatanyacyaha. Icyakora Ubufaransa bufite uruhare mu mateka na politike ku Rwanda, bufite inshingano zo kwemera ko guceceka kwabwo kw'igihe kirekire bwanga kugaragaza ukuri bwateje akababaro Abanyarwanda. Ubwo mwaka w'1990 bwivangaga mu makimbirane butazi inkomoko, byatumye rero butumva amajwi mu by'ukuri yababuriraga cyangwa se bubima amatwi bwibwira ko buzabasha kuyihagarika." Emmanuel Macron yavuze ko Ubufaransa bwimye amatwi u Rwanda ubwo jenoside yatangiraga, na nyuma yo kubimenya ntibwaha agaciro ingaruka zayo. Ati: "Ubufaransa ntabwo bwigeze bwumva ko kwitambika muri ibyo bibazo by'akarere, intambara, akwari ukwifatanya n'ubutegetsi butegura jenoside. Bwirengagije impuruza z'indorerezi, bugira uruhare rukomeye cyane mu gufatanya na leta yateguye ikibi, n'ubwo bwo bwashakaga rero kubikumira." Muri Mata mwaka w'1994 ubwo abicanyi batangiraga icyo bise gukora, umuryango mpuzamahanga wamaze amezi agera kuri 3 yose ntacyo urakora. Twese twatereranye ibihumbi by'inzirakarengane, na nyuma abategetsi b'Ubufaransa bamaze kumenya ko ibyabaye ari jenoside, ntabwo babashije kumva neza ubukana bwayo. Perezida Emmanuel Macron yemeye uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'amezi 2 hasohotse raporo yitiriwe Declare, nayo yagaragaje ko icyo gihugu cyagize uruhare runtagereranywa mu mateka yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ni raporo ya mbere yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'Ubufaransa ikemera uruhare rwabwo muri jenoside. Icyakora iyo raporo yavuze ko nta bufatanyacyaha Ubufaransa bwagize muri jenoside. Perezida Emmanuel Macron abaye perezida w'Ubufaransa usuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ruherereye ku Gisozi, akahavugira ijambo. Muri Gashyantare 2010 Nicolas Sarkozy wayoboraga Ubufaransa nawe yarahageze, yemera ko igihugu cye cyakoze amakosa, kinitwara nk'impumyi mu byabereye mu Rwanda. Icyakora Sarkozy ntabwo we yemeye ko igihugu cye gifite uruhare muri jenoside. Yasuye urwibutso nyuma yo kwakirwa na Perezida Paul Kagame, aho yamwakiriye muri Village Urugwiro. Mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron akaba rero mu by'ukuri yatangiye uruzinduko rw'iminsi igera kuri 2 mu gihugu cy'u Rwanda. Nirwo ruzinduko rwa mbere yaragiriye mu Rwanda kuva muri 2017 yatorerwa kuyobora Ubufaransa, ndetse n'urwa kabiri mukuru w'igihugu w'Ubufaransa agiriye mu Rwanda kuva mu mwaka w'1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga. Saa 3 z'igitondo nibwo Macron yarageze ku Kacyiru muri Village Urugwiro, yakirwa na Perezida Paul Kagame, ndetse ahabwa icyubahiro kigenerwa mukuru w'igihugu, haririmbwa indirimbo zubahiriza ibihugu byombi, La Marseillaise y'Ubufaransa na Rwanda nziza y'u Rwanda. Perezida Macron kandi akaba yaherekejwe n'abayobozi batandukanye barimo abo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, abadepite barimo
Hervé Berville uvuka i Nyamirambo ariko akaba ari no mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa ahagarariye ishyaka rya En Marche rya Emmanuel Macron. Kuri wa kane nibwo yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi yunamira inzirakarengane za Jenoside zirushinguyemo. Macron ubwo yageraga mu Rwanda yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta, akomereza muri village Rugwiro abona na Perezida Kagame ahita ajya ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Akigera ku Gisozi akaba yakiriwe na Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta ndetse yaraherekejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian. Mbere yo gushyira indabo kumva yabanje gutambagizwa urwibutso n'umuyobozi w'urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali Gatera Honore, yerekwa ibice birugize anasobanurirwa amateka yagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Macron abaye uwa kabiri wayoboye Ubufaransa usuye uru rwibutso nyuma ya Nicolas Sarkozy warusuye muri Gashyantare 2010. Icyo gihe yasabye imbabazi kubera amakosa n'ubuhumyi bw'Ubufaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Icyo gihe Ubufaransa nk'igihugu nibwemeraga ko hari uruhare bwagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avugwa. Ibibazo by'urudaca byugarije umuryango mu mujyi wa Kigali, byiganjemo ubuzererezi, ubujura, ubusambanyi n'ubukene. Ejo inzego zitandukanye zabikozeho inama ngarukamwaka. Polisi yasabye kubanza gukora ubushakashatsi kubitera ibyo bibazo aho guhangana n'ingaruka zabyo. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye. Ubuyobozi bwa polisi mu mujyi wa Kigali busabye inzego bireba ko zakora ubushakashatsi bwimbitse bukamenya umuzi w'uruhuri rw'ibibazo byugarije umuryango kuri uyu rw'umujyi wa Kigali, nyuma yaho imyaka ishira indi gataha ibibazo bikomeza kugaruka ari bimwe. Ibyo birimo iby'ubuzererezi, ihohoterwa mu muryango, gutera inda abangavu, ubukene n'ibindi. Muri ibyo bibazo akarere ka Gasabo gakomeza kuza ku isonga, nko kuva mu 2018 kugeza mu kwa gatatu 2021 abatewe inda barasaga 3800. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professeur Jeannette Bayisenge agasanga bikwiye guhinduka. Murumva rero kuza ku isonga mu bintu bibi rwose ntabwo ari byo Gasabo hajya bavuga ko ihora ku isonga, ariko turifuza ko ijya ku isonga mu byiza. Kuba ku isonga mu bibi turumva ko atari ikintu twakwishimira twese, kandi ni nayo nimwe mu mpamvu itumye twicara aha ngaha. Bimwe mu bibazo bikunze kumvikana mu mujyi wa Kigali ni iby'abana b'inzererezi, indaya, abasabirizi, abanywi b'ibiyobyabwenge n'ibindi. Polisi ivuga ko kugeza ubu haboneka abana bari hejuru y'imyaka 10 y'amavuko ndetse n'abari munsi y'iyo myaka mu buzererezi. Hari gahunda yo gusubiza abana mu miryango, ariko byose birasa naho ntacyo bitanga. Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kigali ACP Feri Rutagerura agasaba ko inzego bireba zabanza gukora isesengura ryimbitse rigamije kumenya umuzi w'ibibazo aho guhangana n'ingaruka zabyo. Kugira ngo iki kibazo mu by'ukuri gikemuka burundu bizashoboka gusa ari uko inzego zose zibyumva kimwe, kugira ngo dufashe abayobozi b'ibanze baduhagarariye twese hariya ku hasi ku grassroots. Ni ikibazo birimo barakubwira bati murabona imibare y'abana bashubijwe mu miryango, ariko wajya kuri tele ugashyiraho question mark, ugashyira ikibazo, kuko barajya mu miryango nibyo, ariko bagera kuri tele ukabona abana ahubwo bariyongereye kubera iki? Bariyongereye kubera yuko usesenguye wenda ndi busabe yuko habaho ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo turebe impamvu. Si polisi ibona gutyo gusa. Madame Anita Asimwe, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera abana, akavuga ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye hagombye guhindura uburyo bwariho mu gukemura ikibazo. Umwana nagapfa kuva mu rugo ngo agende ajye kuba ku muhanda. Iki kintu ni twese nitucyumvikanaho tukacyemeranya, tuzashakisha umuti tugaruka ku bijyanye kubaha umuyobozi wa polisi yari arimo kutubwira mu kanya. Uyu munsi iyo tugiye tukagerageza kubakurayo tuvuga ngo muhite musubira mu rugo, barabyuka mu gitondo bagasubira kuri street. So tugomba gushakisha approach dufasha kugira ngo igihe tubakuye ku muhanda, igihe tudahise dushobora kubasubiza mu rugo, habe hari ahantu bashobora gukorera transition tukabona kubageza mu rugo. Kuko